pati minangka teman-teman aja nantelem piantelem engkel emot panggil pun nantelem pian saben dikapote kolek nadi emas saat makan telem sanon tomak belubuk reng ngerti Dewi Pembayun Wirapati minangka aja nantelem pian bedak kita ndak pote de emas celah eta ndak teleng seratin Dewi Pembayun Dewi Pembayun tade pasemuan agung piantelem minangka pong celah eta ndak ngerte seratin napa tika pun tak seneng bibirnya jeruk saloneng dek emas tengah tongkel cakalan Dewi Pembayun bermamu lemun kaki le adek emas ngerti Ratin kaneng Dewi Pembayun Mon asap kerja
dapat kantos kosan budak kabine cing paman. Kantos ngelupaki bener tingkah seserangan. Sapurana belum budak tingkah cing paman. Tapan pura panjit dalam sadaran kerito sampai nyapurakin dalam tak. Nyapusanya pun dan dalam nanging ajuran kerito harus sadar. Budak pacet tak pantas kosan kabine. Tapi lantaran budak elarang kalaban guru. Apolong kalaban dek emas dari pembayi. Artena budak petale buat abit cing paman. Kantos ngalengsan ada lempeknya ate budak. Milana. Semoga bulan lolosa. Ngajaran lagi ilmu. Ngajaran lagi tugas pun dari cing paman Wiraguna. Engkip yang dalam Gusti Prabu. Anak cing paman Wiraguna. Sanong tak usah mikir benar pula posang dak di pembayu. Engkau jaga cing paman. Ajak konakan itu Gusti Prabu. Nyata na cing paman. Bila engak dak tretan bula. Sedak mudaan nang Kraton Mataram. Tadak lain ni banyak Krawati. Keluar pon abit dari Kraton Mataram kantos esa tentu ni kota Abul Yemu budak Kraton Mataram. Nyatana pacet itu gas kalaban bula. Kalau ada di Kraton Mataram kapi asare benar orang laki. Karena budak aku. Andai tretan asan dia kalaban orang laki. Engkika ninto, lakan rencana dari Kraton Mataram. Sampai semakin kanto tada abali mengkuda Kraton Mataram. Ika disakit nyari akan itu pengalaman. O tabo nyari ilmu. Luar Kraton Mataram kan itu Gusti Prabu. Melana bula berak cing paman ini lemate. Badana taretan bula di emas anyak Krawati. Mangkana tada abali dak Kraton Mataram tanpa epang ki kalaban reng orang kadipaten cing paman. Karena tika pun nggak tahu orang kadipaten musuh bubuyutan mengkuda Kraton Mataram cing paman. Ika dito tak setuju agar abdi naga dito. SNK kan itu Gusti Ayu testo taretan pun nang dalam sedak mudaan. SNK asading sarang reng orang kadipaten. Bro ate abdi dalam sasaran kan itu Gusti Prabu. Nyatana benih kun perak tika seberak cing paman. Saomor orina bula. Bula tak kira apa polder pole kalau benereng orang kadipaten. Melana bula takok. Anyak Krawati takok tapi suruh mengkuda orang kadipaten. Melana tika seserangan esa cerontong. Norok bula nyare pada taretan anyak Krawati cing paman. Malam sekali di dalam sasaran cumorong kangkui ngiring bener pun nanti kangkui dengan pada yang ngiring kan dalam. Kajung kula posang juga jung. Wilayah apa sakirana dina Remil? Orang oning kula jung. Angku nang korela tak keluar dari keraton Mil. Kay saking pikiran sengko ada posang. Mun pakun angko nang eka potrenan Mil. Sejelas sengko area gila Mil. Engke bila keluar pas posang nih kan. Yalah tina songa-so kalunang dina me pola deki rebada orang sengko pikiran araki pakun sarbek Mil. Mpian cek kalak sarbek tinggal patenang pikiran nampian jung. Angko ngajak badan abakna keluar dari kapotrenan kantos tak abala ada katang taretan nang ekraton markana nang ekraton area satya bada papangkin keng kota Apolong nang papangkinan Mit. Gimun empian abole cek keluar jung.
Tak kira bogi jeng. Engkau ngapain deka orang laki men. Pangeran Adipati Arya Mil. Orang laki jeria siang kalaban malam bektona sengkok tedung. Datang pai ngalamun nang MMP Mil. Orang kamu ngageni Kak Jeng. Tak jeria Mil. Sengkok tak sempat atanya orang dima Pangeran Adipati Arya. Aduh orang ngaganteng Mil. Kini akun perak dateng nang MMP na ayunan Jeng. Nyata mimpi Mil. Akaton sengkok re rom-rom. Bejawaan ke Mas Pangeran Adipati Mil. Astaga Kak Emas. Mak ngalim mbak bayi panjenengan sayang. Kaulah kerang, kaulah kerang Kak Emas. Dapat jenengan ngereng datang pas along polongan. Kapuruna kaulah atemu Kak Emas. Bila engak edel mempe cetarana kaulah nyetingan pangeran. Bila bisa melaroban nama datang ada Kang cukongan petengah ngalapau dalam aroma Kak Emas. Cek terona kola apolongan. Apolong katon senengan areng laki. Samper sarang petek lasem Kak Emas. Lale makaula melia melia.
Iyalah Mayu, saja terus lagi perjalanan nambah-nambah sing konju Mel. Thank you tau Rejeng. Keng tengah nang jalan ya Mel. Yuk. Mak Bongal, Bobino. Iya. Masuk dek ke alas ria. Beremani kajeng. Iya jawab terang-terangan kabelan. Nyatana kula musuh tiajeng. Lenjolona. Kantos depak ka tengah alas kak dinto. Pola tak tahu, ha? Tak oning kula. Area kawasan engkok. Jeng beremani kajeng. Kawasan nani kajeng. Kawasan apa di nak Mel? Yang maaf kok tak tahu kok Amel. Tak tahu. Pola wokna tak tahu. Alas dinak ria ki kawasan nasengkok neng Ekadipaten Mangkunegaran. Maaf, kula tak oning. Kula nyatana Palemana tapi tak oning kalau jalan si Palemana ke emak. Bokna abureng siapa aja dah. Tiajeng. Pak ada, jajeng nggak? Iya paman. Bokna mak bisa masuk ke alas dia tujuannya apa? Ongkona sengkok tak ngakung itu cuan. Mun tak ngakuni tujuan mak bisa dek pak dek ke alas dia. Apa tak maca palakat neng iya dek bobini dilarang masuk dek ke alas dia. Nangale sengkok coba ada palakat nang keluarga didikan desa di perbatasan. Tapi arapa moncet larang arakan kotuna pada si aja ke desa paman. Kok saya jaga? Ada orang aja ke desa. Apa jong malingin? Ya, enggak bojong. Bok naria mon menurut aturan neng Kadipaten Mangkunegaran siapa-siapa saya masuk dek ke alas dia tanpa sepengetahuan sengkok atau bekakak are bisa-bisa yokom gentong. Iya maaf sengkok paman. Apa tak tahu bokna siapa si Andi Kadipaten Mangkunegaran? Iya lakar tak tahu sengkok paman. Iya maaf sapurana sengkok mun lakalero masuk dan Tak tahu bokna siapa pimpinan neng Kadipaten Mangkunegaran? enjang kok tak tahu. Ya Bokna ya neneng mau tadi Radin ya. Ya pimpinan neng Kadipaten Mangkunegaran. Si Mel Arya pimpinan nang Kadipaten Mangkunegaran cana Mel. Matar Yakin kula tenjeng. tak parta aja tak ada pimpinan akan jadi ya Mel. Maksud coba saya bisa tak percaya dari segi apa? Mak bodoh na pimpinan ni kamar cek-cek ya besegi jeng. Ya pimpinan ajak-jak. Biasa anak pakaian-pakaian si anu gerak. Tak mak di maaf pimpinan make nak Kadipaten Arya pakai emas. Oh maksud coba tak tahu ya. Mun selain neng Karaton, neng Kadipaten pimpinan ria ngangkui mahkota, ngangkui kalam bisi agernap-gernip. Ya pimpinan neng Mangkunegaran tak nejuaki je, tak nejuaki je engkau ora pimpinan. Dadi engkau ora merakyat. Orang otaba pimpinan sing ngangkui ajomang-jomang amas-emas roa. Apa tak kalah ka tukang saronin? Tak kalah ka orang gila dia. Iya. Iya. Kaulo sapurana kin. Iya. Dah, menang. Apa mak lek-leregan tero naksir? Anjot apa? Siapa turu ka bakna mata kira? Boh, tak tero ka pimpinan nang Mangkunegaran? Mak genteng gijeng. Iya mon jara cip lakar genteng. Mel. Aduh. Boy kocak genteng dia, ya.
mon Arya pantes kocak pimpinan. Lah, puru nyadar. Arya oreng paman. Bojon wis gelek kareken macan mur yo. Ngorengan mun sing gelek kudu. Apa? Patut ya mesti. Hati ya mbok na, nuruk engko mbok na bakal iyo kembentong pun kok. Mbok no tak bolo. Pimpinan nang Ekadipaten Mangkunegaran paman. Nggih, Den. Berarti mun ngangkui genap-genip ngangkui mahkota kocak ring gila paman. Ya. Anu jana. Enggak kancan saronin din. Mun ngangkui mahkota kocak kancan soronin paman. Mereka saronin. Jak toro. Mulai bila ajar tak tepak paman. Mulai bila ajar kurang ajar paman. Engki, maaf sapora kaento Din. Jek reng diibaratkan neka tiada masalah tanpa akibat Din. Maksudnya bakna paman? Tanpa bodo apoy tak kira bodo tanpa bodo marda tak kira bodo apoy Din. Neka dadi marda Din. Kaula pun ngocak Aman paman. engki kak bodo reng bobini mayu mi arami butuh pertolongan tolong. Ya, ini lah anu, lajo lah anu. Senyoro siapa paman? Ki kakak kau nih kakak udah gak boleh pimpinan. Kadek paman. Ebi. Oh apa? Bok, dapat colokan. Iya. Kadek Engkidin. mulai sapen kok tak pernah kurang ajar ka beukna paman. Engki. Bahkan ya area si malengkok kalaben alekna ya beukna paman. Engki. Maksud ya kurang ajar paman. Engki kau. Arapa? Mun ngangkui mahkota kocak engak kancana saronin paman. Kan dikolokna beukna si malai tak tepak paman. Asli nambian coba ya Den. Sing ngajak coba siapa paman? Kakak kau nih kak. Senajan kok coba. Kok tak keluar ya beukna. Marah rapate enguk bilang. Apa tian awakna? Wah, dapat colokan kia. Estona ngak neka Din. Kau lo neka cuma ageje otabu akan de. Asaba pon apa? Neng alas kak dintor Din. Ki masuk kuasa naipon panjenengan. Kekuasaan Kak kok. ento bodo setong orang dua orang manusia Din. Orang manusia. Ini kata kok tempat kau nyusup. Makanya kau lo nyamar jadi pimpinan. Suruh kadek jadi paman. Pola tak tahu nang undang-undang Kadipaten Mangkunegaran jadi paman. Tak tahu kan kak undang-undang neng Kadipaten Negaran. Siapa-siapa orang saya masuk ke alas. Kadek deh mas. Yo kembentong. Mil. Apa cung? Acara pimpinan Arya Ganas Mil. Maju mulai Mil. Paling Mulai sakuna yo. Suruh kadek paman. Mak tika aniko bengal masuk alas aniko dik mas. Napa tika tak tahu undang-undang nang Kadipaten Mangkunegaran aniko? Sapora tina kadinto. Nyatana tenggolan tak mau nengi. Apa pola nang perbatasan kadinto ngaku ngi undang-undang. Sapora tenggolan depan jenengan. Nape? Sapora? Maaf tenggolan depan jenengan. Tak kun cukup kalaban sapora dik mas. Kalamun orang bini masuk alas aniko. Tantona tika aniko yukom gentong. Tahu? Pangeran Adipati. Tojo. Ngadep ka putra mahkota ira jeung mancing paman. Tak tahu kah tuh. Demak awan paman. Pok nak salir bedok mak. Empian apa saya bos? Engkok ngurus Arya paman. Udah nyongok lagi ya. Jaga dek mas. Cangkolan kadinto. Siapa yang mana kita? Jaga dek mas. Abdina kadinto anya. Apa pei buat paman? Iya mak ya. Rajin ngurus. Jaga. Siapa yang mana tika?
Aptina Anyak Rawati. Siapa Dek Mas? Aptina Anyak Rawati. Tak ngiding dulu Dek Mas. Anyak Rawati, Aptina Kamas. Anyak Rawati. Mak pukul paman. Jak kau lah ngiding ya kan jo. Engko tak ngiding paman. Kita perlu dulu oke. Jak boleh kan enggak saliding. Nyaman lagi nih Kak. Sorati. Bok, nak bolong birating dari dia yang ngeding gua bolong. Kenekanya mana sahadi. Rumah tak ada si tepak paman. Siapa nyaman tika Dek Mas? Anyak Rawati, Aptina Kamas. Tika Anyak Rawati. Leres. Kenal laki Dek Mas. Bula Pangeran Adipati Arya Dek Mas. Pangeran Adipati. Ang karang pakarang. Menang paman. Adipati. Oh, Pakarang. Bapati. Engkau garang. Bapati. Anyak Rawati. tak kita weapon dari ajunan kan. Tahu tika aniko undang-undang kalamun masuk neng alas aniko Dek Mas tanpa izin se aja Dek Mas. Leretan kalau kak dinto ampun ngakon ini. Aptina kak dinto kalero kantos sampai masuk dekat perbatasan kadima kadipaten Mangkunegaran. Mangkunegaran. Kak Mas. Tantona tika aniko saat sono to yokom kalaban bula Dek Mas. Kom, kentong. Neng maman coro norok maman. Terus tika aniko tak yokom Dek Mas. Makantos dan kalau kak dinto yoko masar ngacunan Kamas. Kalamun tika aniko melanggar Dek Mas. Kamas. Kadima lebih kalero. Peten kalau kak dinto masuk dekat alas. Peten kalau kuda sarnika kakak Mas. Kamas lebih kalero. Dan kalau kau orang bini. Siapa aku dah tika? Nika kuda badanatan kau lah kak Mas. Mbak naku dah bang. Ya, kitin. Bok, Apa nangki? enteng hen. Kau lah berak nyoba takut tempat kamu nyusup. Terus tika aniko tak yokom Dek Mas. Lah respon apa kak Mas? Tika aniko bisa tak yokom kalaban setong syarat Dek Mas. Bisa. Tika aniko ketu alake bula Dek Mas. Bok, bagaimana tin? Daripada yokom paman. Nyaman kia persyaratan dia. Orang banyak nah. Pokok tika tak yoko montro tak yoko mah tika kudu lagi bulan. Oh iyalah. Bah. Ndek tika napenten Dek Mas. Kak Mas. Mak kuncoman syarat kak Mas. Cek saya ngana pancinengan ongkuan ongku dalam esena Athena pancinengan. Ngocak tan kola kadinto kotunisar de pancinengan tan kola narema kak Mas. Berarti tika aniko nerema cinta na bula. Leras kak Mas. Nape bula aniko tak salah ngiding Dek Mas. Punten kak Mas. Kalamun tika aniko nisar ongkum kuda kabula Dek Mas. Bukti aki cara nape cara na orang nisar Dek Mas. Tan kola eman neser kak Mas. Bukti aki ada pancinengan. Aku lu tan kola. Nangis bu nama? Nangis bu nama? Boleh nangis. Hah? Mata nyuk-nyuk. Dulan. Dulan. Cek layar, cek layar, cek layar. Nyoba riaco ka dalam paman. Sabak ibu benar betul apa? Jadi apa man? Benar tak ngerti paman. Jadi anak manoan paman. Pas nang akhir yang ganteng. Sabta catra dukusuma puspo
senyaman naratin marsodo entar mancing kata ngatas boni nampi setong ngening lengben mak irken arukat panjobeng kok man Biang anu napa? Jadi aratin yang senenganna benih aku mah copat. jangan dia mama Lelet ulat kang marah dasi ngelumpak dupanto yuto rapi rino ingkang tanesu kasang suyo tentuan mas reng seret tindak emas pacar mula dek emas apalah mata apa long laban bulan mak terana bulannya tinggal kolek dek emas tedung amak idodona anyar wati bula celep tro anga adek mas kapuruna akambina kambina bila misema pasangan termas macal banget dengan mula tak terang bulan nyari lain dek mas nyari jika saling takut kepender dek mas apalah ngawet dong lamban Pasmaan ka mas akalampi ka emas ngangkui semira seganteng akalong bernase koning mulai ajan cilakar pangarah samangken panjenengan pon ekening
Mula akalam pidek mas pacat bernami rasayang duti kama akalam pi koning mun acan citi kakabula katu cinta dek mas merka santo tika pon ekening seratin merka santo tika pon ekening serkeseran mau bimanis kamas janganlah jangan dona preng kerpakaran gula ate nangis dek mas Terus napa kamas? takut tika aniko ekala orang siratin Ongguan. guan dek mas takut tika ekala orang
Dek Mas Anyakrawati. Bula pacet ngitini. Jika asare benar orang laki, ananging Dek Mas. Selena orang laki reng kadipaten. Orang kraton Dek Mas. Pele orang laki seka cocok ka dalam Atenatika. Tapi mun orang kadipaten, bula tak soka Dek Mas Anyakrawati. Bagus. Bagus tenan. Punapa kaleronaten kola? Terjukan punapa kalerona Kak Mas Pangeran Adipati Arya Kak Mas. Makantos junan telung kadito tak soka kalau monten kola along polong sang Kak Mas Pangeran Adipati Arya. Jika tak ngatawe Dek Mas. Adipati Arya. Sapora peten kalau mau ke panjenengan Kak Mas. Oh, artinya tika sengaja. Maneser bener taretan bula. Tronyet tong adere kalau bener orang Kraton Mataram. Tadi kirana Dek Mas Adipati Arya. Kak Mas Prabu. Pacet leres Kak Mas. Kraton Mataram Kak Ninto amoso pebuyutan sareng Kadipaten Mangkunagaran Kak Mas. Ananging saat samangken abtina Kak Ninto cek terona Kraton Mataram Kak Ninto sareng Kadipaten Mangkunagaran Kak Ninto damai Kak Mas. Anape? Traumanya tong adere kalau bener orang Kraton Mataram. Trodamai. Leres tak sesep debu epon Kak Mas. Tak salah ngiding budi dalam trotoratika Dek Mas. Punten junan telem Kak Ninto tak salah ngerang Kak Mas. Agelak bula kalau bener tak kali cek jing paman Laskar Istana. Jika itu Trodamai kalau bener orang Kraton Mataram. Akabina bener taretan bula. Mun bula endek jing paman. SIT kan itu tak kebijak orang di dalam kan itu terus atanya terus di dalam kan itu negara menggunakan Adipati Arya. Ya tore jing paman Laskar Istana. Jelas. Jelas. Apa jong? Rek orang Kadipaten Mangkunagaran terus menghitung kelaban dari orang Mataram. Leres tak sesep debu epon. Isa buat dimma muana buat jong. Isa buat dimma buat kabar jong. Buat akanlah tahu. Dari kicu mana kancing dalam mana buat nak. Kalau bener orang Kraton Mataram lakar musuh pebuyutan. Gendim tak terus asompa. Tak terus menyitong antara Kadipaten kelaban keraton. Pacet leres Kak Ninto Kak Mas. Kadipaten Mangkunagaran Kak Ninto nyeon kesadaran Kak Ninto Kak Mas. Karena apa Kak Mas? Beten gaula Kak Ninto sareng taretan epon panjenengan Kak Ninto ampun tompang taresna Kak Mas. Di dalam Kak Ninto cinta mah taretan epon panjenengan Kak Mas. Boh, Kenapa kalian beten gaula? boh, ngucat tak kalero pada. Taruh masa mana jauh salah. Jadi siapa? Jadi putri kehormatan Kraton Mataram. Pola benar ya tak tahu jong. Pola benar tak kenal. Engkau siapa ya? Hah? Ya. Leres beten gaula Kak Ninto kalero. Karena beten gaula Kak Ninto ni serem budak taretan epon panjenengan Kak Mas. Nanging saat semakin Kak Mas. Beten gaula nyempek nyang kemam budak junan telem Kak Mas. Jumpa aja kembaca epon kan. Dek Mas Adipati Arya. Penta arida epon Kak angku narema beten gaula Kak Ninto Kak Mas. Sanajan asapora kalau aing mata dere budak tak kira narema Dek Mas Adipati Arya. Jika bisa apolon kalau bener taretan bula. Asalkan budak tak ada ning alam dunia Dek Mas Adipati Arya. Bisa sedih kalau bener Anyakrawati ning Kraton Mataram Dek Mas. Sabora Kak Mas. Panjenengan Kak Ninto tak usah sombong Kak Mas. Anape? Panjenengan Kak Ninto tak usah sombong Kak Mas. Karena taretan epon panjenengan Kak Ninto ni serem budak beten gaula Kak Mas. Artinya bula taretan di serta katika. Leres Kak Canda Mas. sika. Leres Kak Mas. Manapi panjenengan Kak Ninto tak partajem mau budak beten gaula Kak Mas. Ngireng olah titipi Kak Mas. Sanajan taretan bula di serta katika Dek Mas. Bula tadi kirana kangkui maka bintika kalau bener Anyakrawati. Masih bawa. Ajar.
Kok kocak dari mana itu? Mataram peri malaikat itu. Mungkin dikabut nah. Terodama ya kalau benring orang keraton Mataram. Ayo cakap. Aromasa. Merdeka paman. Dekat pula paman.
Kung senyoro. Wah bisa lah aku juga menteri kehormatan keraton. Eken kamu semua tadi semua. Iko jago lo cek sing boneka pada esto pada nisor. Siap. Saya kau jadi sesat sap. Bila. Sap. Iya. Iya. Bila. Bila. Siapa udah neser? Ini kedua pada ini serap menjual ya. Aduh. Jual itu. Aduh. Biar anak apa? Ini mukul aja. Mukul aja. Kadungan niat, kadungan janji. Muntah memusnahkan orang jadi paten coba deh polo coba. Tak mulia. Patiana. Patiana itu. Termasuk kau lo. Iya. Maaf saporana. Sanajan panjenengan nek kocak tumunggung Perdana Menteri ning Karaton Gorwa. Iya. Mataram. Oke, mataram ngene Kak. Kau lo tak sombong sanajan kula bodhe kadipaten. Iya. Kau lo nek kene Kak. Apaan ya? Apaan yang jelas? Kau mas sanajan biar sogo. Iya. Sapora kau lo. Bani tandingan 6 yan. Iya. Kamu mengusahakan kok. Aduh. Iya. Mun panjenengan bisa melecor golek naneka. Puro ka kau lagu. Hari ya. Ayo ada. Tangkungan dan kau udah kamas. Tangkungan dan kau udah meramai kami tuh kamas. Iya, iya, iya. Apa? Nengeneng lah ya nangkok. Iya. BLT keluaran lah. Neka. Oh jadi ya? Pun kau lah orang anek kene panjenengan beri tandingan na kau Oh lo. iya pada raja nang kau dong. Pun neka pian pun bisa maancur golek naneka. Iya, Puro abi kau lo. tangkungan dan kau udah kamas. Apa? Ya nengeneng. Bok na satya ngak ria. Adep bira pada rajana. Tenang. Bok, Radin tak ben saromben nyerongkok mo sobok najo. Macam-macam. Ya, andik buampu Tepes nih ya kau nih jam. Rumah kamas. Bok, Arya Sekona. Arya Seko jagi andoru. Ini mulai dong. Ini mulai dong. Asibat. Arya Wokna Ajibat. andoru di andikna ning Kadipaten Mangkunegaran macem. Biasa. Ya, andoru. Itu pusaka negara. Jadi tahu sangkok. Dia cukup dong. Cak nembian belewon. Iya. Tangkungan dan kau udah kamas. Tenang, tenang. Belum mah. Bo, teh bate. Andoru nih kok. Sakit ongko andoru. Belum mah. Lompan kamas. Sakit ongko anda. Bate. Iya. Andoru nih kok. Andoru. Ini bola pancingan bisa kamas. Wah, andoru. Teh bate. Andoru. Santap pancingan. Andoru. Ya. Belum pakai. Andoru nih kok. Betah cing paman. Ai. Oke lah. Ya. Ini bola ajunan dalam. Saya kan mah. Ada. Saya kan mah neka. Teguh cing paman. Teguh. Neka. Lo cok saya lempom yang tak medas yang boleh. Angkat dalam. Angkat tangan. Andoru. Angkat tangan. Angkat.
Bener. Saudara yang ngau. Cuma man. Dalam. Tekuk. Saya cuma. Jaga. Pada. Ayo, kita dia keraton Banjar. Keluar ke jurang. Saya gelok dia. Pas. Aduh tak bu, ada wortel. Oke, Ustaz. Benar orang kok apa orang Ratin? Anu, Ratin. Hah? Orang mana? Pak. Terompian. Area kesempatan. Bok nama norok Radin ne pate. Iya. Norok Riana. Norok Ratin ni pakai. Iya. Norok ni tak pakai ni. Pada mata iki ya. Tak kira jok. Angken nggak neka. Tinggal pun kakak pun. Berhubung rajin iki kok berhubung kau benar panjenengan. Kau dan nur awan jenengan. Benar menurut kau. Ayo, nyaksena na. Ratin na ayo kau makan kita orang Keraton Mataram. Mireng. Ayo.